in ngai zon lai hian Hmeichhiate hian mipate laka hian inom dana te in chezia ate an ngai nem na tur khopin thil tihsual tam takin nei thin ani chungte chu lo en don ang o pakhatna engtik lai po aril rui pek hian mipatam tak chuan ngaya an nei mai thin panhina mipate iwa teksemo iwa biak masak reng hian mipaten in laka anril ruput mangan tidang lam thin pathumna call emo message manga iwa an khum hi thil tihsual lian tak ani thin palina I call a reject chungpo a iwa call lui tral hi thil ti mia lo tur pakhat ani pangana social media a itam le lutuk hian mipa in anda san na che aniam thei parukna a call le message si reply ma le lutuk hian Hmeichhia in mipa call le message rang le lutuka in chan ngal par zel chuan mipa in an ngai nep thei reilo te tal chan lawa ida ve zeu zeu ngai thin pasarina mipa ma a ilandan le email mangi kher lo le lutuka in von lo le lutuk hian pariatna engtik lai po a ifak chiam reng hian pakuana atana khovela mipa chunanga a in hriat na tur khopa I boi pui le lutuk hian somna mipadang du tu inei mia lo anga a hriat na tur khopa I du hlua hian som pakhatna achang tunu ang maya oma itum deu mun reng hian som panhina atan puina mamo reng le beidong meli put reng hian som pathumna atel lawa kho sa theilo ang maya ama a in ngat le lutuk anga a in hriat hian som palina fiam thu thona na nangma le nangma in man chiam khan aril ruwa zoi muangin ada niam thei che som pangana mani in rin tok lo na nei ring anga alaka ilan hian som parukna I ve renga akalna piang iwa ngai ven hian som pasarina engtik lai po a akau chua theya iom reng hian som pariatna lungle na hun po siam mia lawa regular taka iwa biak reng hian som pakuana imahuna ama bak be sei tur nei mia lo le lutuk anga ilan hian som hina nangma a engma thup nei lo le khabu in keusa angmaya langtlang le lutuka yom hian